Kipamin tuni hin tilso gimnei ta kha thasim ana seikit uhitin ata ta so ahin 17th century laya no mai khe in mi zagup langjen pi hi anathat in ahi ama hi Julia Tofana ahin Palermo kiti gama anaping in Palermo hi Italy country ahin 1620 in anaping in athilsim hi Equa Tofana poisoning tin jong aki he na hi hichinunga no hin lo asim a mi zagup langpi hi ama lo sim hin anathivin ahi Julia Tofana apa hi mi phalota milep chi ta anhin anu hi anasugen theiji le in hitichun anavo ji a anne tuidon ji hello kho kho ma anabol gen theya numeya jong kichim simi anhin ahi hitabang kho ma chumi phalota anhi ji chun nikhat hi Tofana di amado kiti Julia Tofana nuhin ajipa sugen theina ho chale chan khan chan ho phat loji le dei loji chun aman jong lung ahin gel pantan lo ti chu gu poison sim ding ahin titan hi poison le makeup ho sim na ding chun invel ho a kimu anche lo hing ho a hol kho min aman jong gu poison chu en sim pantan hi hiti chun lo gu chu ahin sim chai phat in aman jong ajipa chu 1633 kuma chun ahin thattan hi hichi poison gu chu tui don ding la hi hen bulemela thildang dang ni ading hola a mix tha jiu ahin koiman ana hedo aji pove anam a color khatcha ana umpon hichi ji chun doctor ho jing in jong anamat do zolo u poison khat anahin ahi hichi lo sim dan ho chu Tofania di amado hin achanu Julia Tofana chu a formula hi hen asim dan ho anhil in ahi chom khat zo chun alo sim chu ahungmin chi le jing tan ahi le Palermo city capital of Ireland region Sicily Italy gamachun namei aji tevin asu gen thei ho chule amho sanga han jo ho adei lo ho chu hichi Julia lo sim machun ahin ban tha gam ta vin hi alo hat dan hi miem khat chu idei phat pha na tha jeng the anihin ahi dan chu lo chu idei dana helding tuni itha nom le suha ding jingle tha nom le lo chu niaw khat su lom deu ding hiti chun no mei ho chun aji tiaw chu adei phat phat un ahin ban tha tawin ahi pasal athi ho chu mi hau milin mil jong tamta an zaw uvin doctor hon jong itida na anat naw jong umlo uwa hi hiti gangta ta hi thijeng the hiu ham tin analung kham le jing uvin ahi hospital ho ahung pu uzong le doctor ho chun alon ji ane hepovin amo lungim den ji tawin upai momong ane het povin ahi hibanga poison gu hata chu achai nan ahin mando atawin ahi ni khat hi no mai khat hin ajipa dinga chun tui don ding ahin choi pi in ahi le atui don ding la achun gu chu ki hap ahi ji chun ajipa chu apengam tapon ahi ajipa chu tha ding ati wang achun agele alung chu hungke khat chu ahi ding ahin ajipa chun glass a tui chu alago laita in akhut aki thing in atui chai chu ahi sa ata nahi itia poison gu ha ta chu achai na hin mando ta ve nahi ni khat hi no mai khat hin ajipa dinga chun tui don ding ahin chai pi in ahi le atui don ding la achun gu chu ki hap ahi ji chun ajipa chu apengam tapo nahi ajipa chu tha ding ati wang achun agele alung chu hungke khat chu hiding ahin ajipa chun glass a tui chu alago laita in akhut aki thing in atui chai chu ahi sa ta nahi hi le ajipan jong chan chu avet le alung kham in adong ta nahi iti tui don ding hin su pi in kitia na khut ki thin to nain hi sa kit in tin aging mo in adong ta nahi nidang to nabang pui inati ham
na dan hi tin do kitin adong tan hi le khat nun jong achai chai nan im zo lo in en sei do gam tan hi Julia Tofana kiti no mai khat kom a poison gu ka ga cho a hi in na tui don ding la a chun ka hap a he tin thil dan zo si chu ajipa ko ma chun en sei do gam tan hi le ama jong alung hang he jing in hin la seiding la hedi pon aman jong midang ho ko machun thil dan Julia Tofana poison sima pasal tamta athi dan an he do lo ho chu a hin ban seitan a hi le mi pi ho jong ki tho khom win Julia Tofana chu agam manta win a hi Julia Tofana hi nunga na lai a hin thudo anei na wachun mi zagup lang hinti ama lo si ma thimong mong hitin ana sein a hi chule athi hola chun atamzo hi nu mei ho sanga ajipa ha hanwal ti chu ama khang tha hinalai ajipa te seta ho in ahin ha ki cho uwe anatin abana no meja ki chimsi ajinu nasa sa a ho ai kit uwe anatin a hi poison gu chu a peding pha le a insung history ho anado ji a ichi dungjuya chu lo chu a peji dan in a sei jin a he 17th century laya thilsu a hitan hin la hichi lai khang a dinga chun anamin phau le in hin la 18th century chun ana sumangta win a hi asim dan formula ho hi hen ipi hitale tun akimuzo ta pon hi alo dan hi khajong khalo thumjong thumlo chule a color zong lo anam zong lo a lo chu ivet zong le koimachan a he do lo a hi ne ding khat pen hola ilha le ki chai jing a hi ji chun doctor ho hi hen koi hi zong le anamat do zo lo u a hi ichi ji chun mi zagup lang an thi lovin an hi tuni chan hin hichi gu poison hi kidang ta chule anasepen ta na hi poison tun jong tam ta nan hin la hichi Julia Tofana in asim ekwa Tofana hi amin chi pen lai le a hat pen le anasepen lai je tin miching mi pil hon asei uwin a hi hitabanga thil su a ata ta anasu ho hi hen leisi na thil kidang ta ho I het now akibelap jing theina ding in lungsi te in hichi ka channel hi nei ngai lut now ve sa na in subscribe like share comment ho enable pi divin kain team kit hi ve tuni isei nawa isei hiel ho khata zongle na so piu khat hi nan egel awin lang lungsi te in evel velin ngaidam kain thume kipantil lai akihin ima akithim pon hizong le ki support to chit utin aba next video hong kit ka sen muntina kanam mi pi te zo se na bon on suntin zantin